tala fa tu Samoa mai mo ma tato proclama ni yes. Amen. Tali a pau tu no to only in Alaska, Anchorage, Alaska. Mo le upo le tua po tato share ni yes. So tu lo wai pa ia so tato atu no. Te ala melo no pia I mai ma mo mai le proclama ia fa tai atu ia to. Fa fe lo ia to le suafa mal malo tato li o Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Tato li fa ola. Fa le mo le ia so macho mo fie le fiasi nga le mali. O le manuele le li. O le o te ala titi le valu nei Alaska. Amen. Hallelujah. So paisi pisi nei ia so o nei Alaska o le sane o la so South America. Amen. O pisi. So ia mane e foi a fufongo le aso ia o mea masani fai. Filo e fo ima. Le va tele fa manatu mai nei me o la so lotu tamaiti white Sunday. So ia ai o fufuanga la vakalisia wa foi nei fanau. Ia manatu tau loto mo me fa pena. Na me le se me o me na me fai on fa ese tatou mo le lofo. O tatou atua ia Yesu Kristo. Samolo o tonu o ne fiasi ia. Tatou tamu fai atu tatou proclama le fiasi nei. O le tatou autu o tatou proclama na wirunga. Amen. Vainga lima sfuma fa tatou proclama. Al vainga lon tolu nei 54 episode. Al vainga lon tolu nei o tatou proclama. Mlatua wao po le autu wao o tatou proclama. Unlocking the mystery of the little horn. Amen. Hallelujah. Ya o le autu le fa autu o tatou proclama le asoni. O le valoanga o le Yesu le na fa mai fa taranga Yesu. I will destroy this temple. Okay, it's a messianic prophecy o le valoanga le Yesu. O le mele ka o le messianic prophecy o le dual prophecy. Na valu I o le valoanga I whakaunga Yesu e ka ua le valoanga le ia Israel. Mai mea whamtaranga o le valo le Yesu whemai. O valo Yesu I le whaatafuna ina o le malu Jerusalema. Ma le whaumatia ina o mea la whenenga tuai. Lona winga ma le whataun wino po le tau fia umo mea ia. Ua valo Yesu I le whaatafuna ina ma le po le whaumaina po le whaumatia ina o le malu Jerusalema. A whaila whai tatou proclama ua valo Yesu. No le valo anga le Yesu. Amen. Ua valo Yesu I le whaatafuna ina o le malu. Ia a whaila whaatafuna ina ma malu lo winga tau fia mea uma. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. O mena le la tatou talanoa le fefi nei. So, Samoa le mta upu nei o te manatu fau I la whalongo. But fili ia tangata ia. Amen. Po le ale mea nawa ta ofi le mea nawa ta ofi a whai te malia te toa laurangi nei man mea na te mafofo ia. Ia, le se pulea o ia malu ta ofi. Ai o le upo le tua le ta ofi la wastangata le la ungaina o le upo le tua. O le fiafi nei Samoa ia whatulou Yesu tatua tunu o Samoa. Amen. Ele ngangana I whaungaina. Ia atua I fo I masamanatu ma whai ona whaaria. Ona whaina thina ngalo maloto o tau beloved in tau whaalolongo I le fiafi nei. Ia whatulou watu proclama nei atu tau I paie maota malawa ale ngata fu leo whafonga I sunga whawhengainga taulangi le tua. E pia wa whawhinga taha ona whaisa whamataranga ma mata samia. E au noa ma nei tara whape nei. Amen. Hallelujah. Aisa. So le langa le tunu o Samoa. Ale ese whaatulou. So le ia whape nei Samoa lo watunu. E le tu ua I pia le masani. Le masani le whawhata. Ai o le upua tuspa ia la tau ia. Man o le tala la paulo le mai paulo tele sau whawhithia stangata. O le noving. O le tangata ia manatu whapena. E manatu ia whapena. Ale upua le tua. E alu ale upo le tua. E whamasino watangata. Amen. So e le whapela e whaiatus whamtalanga po sa manatu le fiafi nei. O na ua matua mana. O atari tōtio mai support mene. E le aiari ia. Le aiari ia. A whai e te sila fia. O sa laupa sene mena e te loinga. Ia whai mena e te lotai. Al mele mena o e tali. Na se foi whati te tau. Connecti mai menga ke mamra mai ai. Se e to sue. Ma to e whetu na ele munu au. Po lautu langa na iai na. Amen. Hallelujah. So nei fiafi Samoa. Man e tele ia se meno pisi le fiafi ne vai aso ato nei amata mai tato proclama la stofilen tatu nei man tele tangata sa utala no e masa matala no mai tau man hallelujah
mai fo na nisi tangata sa fai mai cha o winga pokalama amen ya mangi kala la pengai ese la nga kula la ka ko sa mo amen ya le sa mo ka ngo ka pengai ba ne no fa fonga na sini o sa mo lo fa sa o sa mo o le kemi o ka kala ai au lo me au lo le isu e sa ba o kemi le sa ba kemi ele kolosa skemi o winga a wa ai ku se me lunga skanga kai pala vale mai ya fa kulo wa sa mo a mai ele ngang pa ile kali fe ko kali ya ki o kali ngal wa ko sa ngal upore ku ai so singa ngai ka kala amen hallelujah le fa singa skanga amen a fa la ise kanga ka o ye se lo ko se uka ma se ko fa o ma mau keli ya fa ngale ma mau ko fa inga ia ka ko fa lo ile ku ile kemi kala ngo ai upore ko amen praise the lord a fai foi la sala se kala pe sala se ngala po la la me fai po kala mangi e ke vai mai le se la po senge le satisfy ai we ya le saula kali pe kala po le fa mali we pe fa satisfy we pe fa mali o manga ku mo mafofo le ai le upo le ku le pa pinga le fa tu lo le upo le tu ile kanaka e fai le ku okay so sa mola o tonu a fa fonga so sunga fa fenga taulangi le tu ile fai ngo fielo tau tala tu ilunga I me fa pene amen hallelujah amen e fia tangata ua tau fai ni mea ile ile mfai na tau fai ile fai ngo fi amen hallelujah o lo tau tala tu ilunga o baba ai mai tangata yo foringa mai tau tala o tele tangata la tu tele mfai kele ngaka me foi ngai ke vai ile kele o ngaka I so se mea ngale a kusi mani me ya o ma masel me ya o kala nga umala langi nge me kiwa samo amen praise the lord ai o le thingi amen ale e ta pui o nani ale tua poklama ni amen e so so ali mai le tua e sao mauli poklama ni ne mo fai no ta tu mana tu natu lo loto le upo le tua yang ale le tua ta tu fa fonga ta tu poklama la so ni thanks hallelujah ngo te lo sa tu pisi la so ni o pisi fo ila so ni ele ngata no pisi fo ya uia tau sau nyuni poklama e tau sau nyuni ni manatu le ina ia fat fai ngo fie ngo kau kala ku ya ke ko e na sa mo ele fai ngo fie le kau kala ku sa mo ele fai ngo fie wo lo mai ngaka le fai ngo fie menga le fai ngo kala iska kai lumo video men ai sa e mama e muso ka kala ni sasi se upu onga yo fai kio le ngaka onga le o ma fo lo le ele wo ma la lang o makanga pole ele fa penga le o mani amen hallelujah wo fo I mai winga mo fa pengi amen o mang fa ka kia o nga kai lo lo mo ku palpala ko ku ngo ko sa mai o so ko ka kala ko ke ku asa la ngo fo ringa le lo fa le ka kala la ka kala ku ga ka ngi o upo le tu ya choi o le la kala ngo ku kuspa ia ya ke o ke ro kala ngo ku ngi ma fo fo nga pongi ma fo fo so ko mam so kinga pongi ma fo fo nga se ska nga kai dunga po se si ya nga ka o kala ku o le lo ki ma fo ka kala ngo sa o ko le upo kuspa ia amen hallelujah o ke o alula paste and copy and paste mai ma fo fo ska o sa la una ko ke ko pe o ko le amen hallelujah le fesi nge samo man o nga ngeila sapa pa inye amen ai o le pokalama ka ko le fai o va valo Yesu il fa umakia ingal mal mal le sema amen hallelujah ele ngakala ele nga va valo Yesu il fa fa ka funga ingal mal mal le amen hallelujah a olaya a fiel kala Yesu longa ngaka ole o lo ka kala Yesu ya ke ya amen o leo ke kal kongo o lai malama le kelo ngaka il fa linga le aele o anga I kongo ma fo favor ngaka il fa linga le o fa linga le po le valo anga le let's say valo anga o le valo anga le Yesu ole messianic prophecy le e ka ua ya Israel o lo ko kongo la si o le Dead Sea Scroll le vai lunga o Facebook le mo ku ua kunga le valo anga le Yesu ngai ko ke va ai lunga lo Facebook ngai fa mai ngai o ke fakakia ko ya ke o ko o le valo anga le e silia kunga ka ua ya Israel ile fa ili yunga la vala Israel lu o le valo anga le Yesu o lo yai me o lo nga kia Israel o nga ele fi Yesu ya Israel ile interpreting o le valo anga le samo o te fitara no ya te oe langa o kakom ka upu. Na ia kakom ka upu. O le unlocking the mystery of the little horn. O le kako kam whaile kako ke o I maka upu le whaia. Ku kako ke loa I le kama I seu le kiki fo ia. Amen. O le kako pokalama la samo. O le kako ke muri ya Yesu.
O le la alua Yesu ale kako ke mulmuri. O le takel kako. Po ai la wale ka mai seula kikira. Amen. Hallelujah. I le keimelen kako kalangosa mo kako pokalama le winga ya Yesu mal papkisonga. Man kua papkisonga le olu fa kua le papkisonga le fa Yesu. O le o como fai fa makala ku se vai ngala kikira le papkisonga le. Nga i mo fai fo i ngo kau e au fia e ko ngekil vai ngale kako vai ngale. La ngol vai nga kolu ngai el kako pokalama vai nga kolu ngai yo. O le episode 5 whānei vai ngā tolu nei. O kako pokalama la ringa ke aku mei. O le papkisonga Yesu. O le ala o karango aku sa moa ke oe se vai ngā kāua. O le walo angare a Yesu il wha umakia o le malu le Yerusalema. E wha akafunga inga i le thikus furu eiti. Amen. Hallelujah. Ia o ke loa ngai pepoko o kou. E langi se a wha pia o ngai le kusal kako timeline. O lo iaila ma le chronology al pokalamangi o lo o lunga o Facebook ngawa o kua lalo i me faingo ko malama o le timeline of the second coming al pokalamangi. Amen. Hallelujah. And the end of world chronology ya mali unga kala anga o me umangi. Amen. Hallelujah. O lo o yai ko kongo Facebook ngawa lo whakakia ko kongo i o lo o yai lai kongo timeline chronology le me ka o le 70 weeks of Daniel meka o le fikus fulu ya vai aso kangero. Amen. Hallelujah. I le aila pokalamangi i kau fa le kako kamo faile kako ke muri va ai po ferka ma i seule kikiria. Amen. O lea lae a mai kako pokalama le papkisonga fo ile Yesu. Amen. Le papkisonga le no papkiso Yesu i le vai samo e ka ua le papkisonga nga. Amen. Hallelujah. O ke loinga e vai aso le kia mi ke le ka sa sili mai kia so le kele fo i o mangako ngaka a leo ke whai aku sa moa ia ke oko o le kele i o mea ngā sa kou mwhai kau el kuspa ia ngai kou kei loa ngai kou kong ai leo mwhai nga au mai ngaka i whafo ngai i whai loa mai. Amen. A kongo la aluaku ngai ka kou pokalama ai o le a sau menga i whafo. Amen. O le a mai e a u menga i whafo i kou ke whaalong ai o le kele o mea lai kongo el kuspa ia o le whai kau e le kele o ngaka pela o ngaka ia ngama kou kalangona so le kia ngai mai la ko le nga kau i mei kongo kuspa ia. Amen. Ai le se kau kalai. Amen. Ele mfais ka ngaka fai se au po se wa opo se pai po teacher nga kau kala mai mei good evening Miss Jones waseti ya le la ko sa oli le fai kau la pronouncing o longo ya o le mela le kau kalango ko ka ko pokalama sa moa ke o le fasingi ya malo se fu malo tau ata o le fitus fulu tangelu o le timeline of 70 weeks of Daniel. Man e le ma fainga lu ese timeline of 70 weeks of Daniel mal fa makala inga la o le kupua le nga miki ya inge kanesa e le fainga lu ese e o fa kasi. Amen. Hallelujah. E kolu la timeline e o fa kasi la le timeline le o le 70 weeks of Daniel. O whakasi mal me ka o le timeline o le second coming po le chronology second coming. E o whakasi o le timeline ya. Ai e o whakasi la wala ma le commentary a Daniel. Amen. A whaila o le kalangoa ka ko pokalama ya ke o kou. Amen. Malo te sau. Mukale uo. Malo le so. Amen. Hallelujah. A whaila o le tala no atu tato proklama ya te o tou e wha matala e tau mo whai e le kako ke su e apo o aile ka mai seu. Amen. Hallelujah. Ako mo sa molongo wingala. E kolu le lei timeline le e kala ngoa koe kako proklama e le kasi. E le osa wha o nga kongu fo i kako proklama e wha makala inga o kusi le kangel. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. O kaua maua mai sa mole kako pokalama le fasingi. Ele ni mea osa wha o nga kongu. Amen. O le nga maka mai kako ulu vaenga mua, ma le vaenga lua. Amen. Inga i mawhai o nga kako folo. O le la kako ke muri a Yesu. O le ngawinga o whamkalanga Samoa. O le maa ngai o le pokalama ngai. Inga i mawhai o nga mangingo le lea kako. Le mea le sa wai le seu lea, le kamai seu lea. Amen. A whailan kako o mai le vaenga mua, le vaenga lua, le o vaenga kolu. Mo ka kaulanga ma ke ia e oe le seu lea. Amen. E le o sau mai kai le seu lea. O le iko kongu isa la eru seu lea. O ka mo mesa mo o lo winga la. O le kupu seu. O le kupu. O ka mo mesa mo. Amen. Praise the Lord. O le timeline la lo ke fa ko sa mo ya ke opo. O le kele o ekalesia. Nga fai kau al kuse kangelu. Amen.
oso mai lo mo fam kalanga o kusa kangielu oso o kusa falinga ya ole winga lo fam kalanga Samoa e makwai af e kakaunga e lo inga ma e mokingo e ka ua kele ya Israelu le mele ka o le Dead Sea Scroll o le Dead Sea Scroll lenga kusia mai e kuspa ia o lo winga o lo ka ki kia uma Dead Sea Scroll le museum Amerika ka o le i o pe kangia ale ngaka fo lo le ka Smithsonian o me inga kuskusia ia il kuspa ia o la ia mai si Dead Sea Scroll o fa maunga uma o kusi kai kasi e se kielu kan yelu o seu yelu o le la ka ki ki ko ngol website ni o le wa course full kan ka wa le website ka menga kufa ko website amen o le inga yem fa fa yo ma fa yo fa fa ngo fiela ka ngo ai wa malam ke lo kan so o le winga o fam kalanga sa mo le ka ngo ko ya ki oko inga ia malam le kan ka il kuso fa ringa e kakau nga e malama o sa o le leila o 70 weeks of Daniel, okay? Como me samo? Le kalenga ho ila Israelu le ka o 70 weeks of Daniel. Amen. O ingale format e Israelu. Mea lava kuspaia. Amen. Hallelujah. Maliwa aya Israelu le la komesia, ma mea malo Israelu ngo winga. E le kakau no sofa o nga konga ko. Amen, hallelujah. O me la le aba ko ka ko kalama sa mo le fefingi. O le leo nga mai ale le afa o ka ko kuspa i o New Testament. Ka ko afa yang kuspa i New Testament. O le mai ale le o la ko ngalwenga. O le ko nge kinga ka ko writers o New Testament Bible. O la ko wanga o ile kaspo Israel ka o Tanakh. Ma le sela olam. Okay, ifa penga fo mo le Torah por kula fongo Israel. Amen. Ai le ngaka i le Samoa o le amakanga mainga le kuspa ia. Amen. E winga le tiskawa inga ka ko le kuspa ia. Po le ale kausanga nga amakanga i le kuspa ia. Amen. Hallelujah. E lo langi nge. Amen. E kau whainga i mamla mai. A whai la kau ke o kou ke ngaka fans of proclamangi ko wole le su e mai. A uko ke kai ke o ko wo mo ko su e mai e evidence ngai. Ele e kalunga ua o nga mai o sawa evidence ke le ai ni me fa pea. I never seen all this. O me ia avako le ni me se roku o me al malo America. Okay? Me o Dead Sea Scroll, me ko wi o me Christianity believers. Amen. Ele o ni me se roku. Amen. Ele ni me le sa roku. Amen. O ole o ngale ku o ko kala mu a walu makeki ko kala upur kuspaia a walu le me fa sol upur ngaka. Amen. Sa fa e fa le roku fa yo pe pokale ai ele me fingo fa ya ko ke ko. Amen. Pla. Amen. O lo wingo o fam kalanga ya ke ko. Ele ma fa yes ngaka. O fa ko kala lo mu ku pe fosia e fa e la unga se mea ele kalfe ngai mal kuspaia le. Amen. Hallelujah. Menga ngalingo walu le onga mo su e o lo se mea. O kele manga o e whaasingo o skangaka. E whaise mea o kele manga o ai o kongo kuspa iria. Amen. Marikana o whare inoa ke o kari. Alua launga. O kele manga o e sauskangaka whaasimusingo solo o e ma whaia ke o e launga me lea ngā unke. E kou ke sino fia sa mo e kele loku whapenga. E le manga o se loku e ke launga se mea ke mawhawhau iai. E manga o le loku e ke launga le mea e le lakal kongunga. Mamlama. O sa ula whara inoa o whiau me kisi malo lo. O langa kala e ke o kari. O kele manga o ke aibarea. Amen. Hallelujah. Ke manga o e ke alu ke aonga. Inga e sau. Fai le mere sin ngalo e le longo winga ko ngeki o le kua ko ngeki o le upule ko ngeki o le kua awol ko ngeki fu o perfecta lokure awol ko ngeki fu lokure. It's not necessary for you to do that. Why? I say langa pule e le lokunga suiro ma fo upule. Amen. Ka ko bisalo. Amen. Hallelujah. Le la unga ko upule kua e la unga mali upolo ko lo ka ko bisalo. Amen. E ke fiwa upole ko fa kia o FMA o e me ko lo ka ko misale sau upule lei sau upule kawi. Amen. Ko mo masa mo le winga from kalanga. Amen. Hallelujah. Elise mela ka ko misai pe ka ko kalmo le upule ko ngeki o le kua ko ngeki kali le kua ka ko ngeki le upule ka ko kile ka kala ia ni upule masoale mafofau. Amen. Praise the Lord samo le ra kalmo ko le fesinga ia ke ko o le valo anga Yesu nga ke fa umakia ma fa ka funga ingal mal malus nga ke le pekil mal malu Jerusalem. Amen. Longo winga a ko fa ku mai na skol. Amen. Ko mo masamo. Amen. O la lai ko kongu ka ko proclama le kusila o kusia kongu le kusia. A ki kilo ma kankanga i sabo. E ka ual valo angale o kongu valo angale kongu Dead Sea Scroll Israel. Amen. O longo winga la afa o ke fa ya ku ko sa mo e ka o longo winga
ele whakaakia, ele o se mea whakaakia, amen. E lua la, e kau la le walo angalea Yesu, e kau, o le dual messianic prophecy, fulfilled by Jesus, e lua events ke kele I kongu I, o le whakafunga inga malu Yerusalema, ma walo e Yesu, ma le wha umakia inga o le king o Yesu, ma le wha sa kaulonga Yesu lunga sa kaulu, e lua, two major events, okay? O longa winga la sabo, o lai ngaka kaukala Yesu, ma vavalo Yesu le whakafunga inga malu Yerusalema. Amen, praise the Lord. A o le fo I kaukala Yesu, I le fasio kia o ngai. Amen, hallelujah. Esa, o ngolai muri e ngaka. Ea, ko ke lo, ko e whapeo, ko e lo Yesu, o lai muri ako ka ngaka iuka iangi. Ea, ma, o le mea alu e Yesu sa moa, e alu e alki apolo. Amen, hallelujah. Mangkua fo I o kou le thinge fo le punga koko le ngwha malo lo Yesu. Mangkua o kou thinge punga koko nga. Leva, kou suka sanga mo thinge punga koko nga. Mangkua o kou nga alu Yesu, lofi mali le kelo kongaka. Al thinge le ma ile punga koko. Wal wakwa thinge. O nga le whaakua kua le thinge. Mai al wakwa le thinge pa ile ofu Yesu. Amen. Halong mela o kou whangalanga lea. Ai, o fa makalanga le kele o kala ese lo kongo tesis ko fa mai. O le keminga o lo ko foi maka umai he o kori he roka ngaka isala elu po ngaka ya yu kaya ya. E o maka Yesu po le ale me se Yesu, ina I fasokia Yesu. Amen. O le mela le ka o so o Yesu, ona o lo fa tutua. O fa o le nai oi. Fa lo mai o ko lo fa makalale winga sa o melia. Ona o lo fa tutua, o fa o le nai oi. Le singa le ko fa sa o Yesu. Amen. Lailo le leira wa Yesu fingera ua leva nga manga o fingera fia pa ia Yesu. Le welo o mai ka kol kalanga a ele point le o ke manga e ava kuia te oi. I le vai kaiminga o Yesu o le kele o kangaka. Ma fa malo lo Yesu. Ongo o le fa kua o kangaka ia. Wa sila fia Yesu le fa kua kele o kangaka. Amen. O le kaiminga la e pa ia le kangaka ia Yesu. Malo lo. Ya. Wa kaule kango Yesu e faise peo le ka waso wale kango Yesu palpala fa pula yo maka wa ka mo mai ale mele wa lo Yesu wala kalaka uki un kai uki ma kai mi sele ka mai yo nga wo sisi mo ngai ka sa ka o ka mo sa mo ale uki wala kalaka yo kai le singe punga kokola le Yesu fa makala ko le kala yo wa ba aya ku Yesu kwa muki vale lo ko Yesu le va que le mai singe ko ke si lo fia sa mo sau wa finge breakthrough ma finge la pa I el pico o fu Yesu. E man kuala o le kilo kula o nga yu kai ya. O le lo ke lo finge le kongi. O le ala wa ku finge la. Amen, hallelujah. A o le kumu wa ku ka kai Yesu. E pa ile finge mawala wa finge. A o le li o le so o Yesu ya Yesu. Ai mawa finge le pico o fu Yesu. Maua, le pico fua, samo, le pico fua la o fu Yesu, o la menga nga maua, nga malo lo fingi, amen. Nga pa ia o fingi, o fu menma kala Yesu la so. So pique, ka o wakul me pisa manga, o la melo. Amen, hali, yo e le lo la so, o ke minga pa ia fingi le lo. Ya fai kol kala Yesu, ya o lo fa kukua, o e malo lo. Amen, hali. O la men kupu, malo lo fingi. Nga le pa ia le o fu, aisa, wo all kai me luki ke ni wa wala kalaka merki Apollo ya Yesu ya fasoki Yesu samo o kusinga yoang e ruanga ya amen hallelujah o nga fo ila ya kongo ngai le kolwaso le kaukala Yesu man kualinga kalngol ka pokala malongolu 3 days the patterns of 3 days I le valo anga fo ila Yesu whakafunga inga mosa o le yei kong in 3 days valo mai o kor kala Yesu mai in 3 days I will raise up okay raise it up the time in 3 days le raka ko fai kalkusina yongelo mta puelu mateo male ko luka yoni ako mo ba verka ko fai kau mateo male ko luka yoni yongelo mta puelu alo fai polusu matasi Nella kako fai kau, fa pene fai kau inga. Fa pene. Then set the Jews 40 and 6 years was the temple in building and wilt thou rear it up in 3 days. My God, fast, 40 and 6 with fast. The answer the Jews and said unto him, what sign showest that unto us
Palong me okole le mangai ke le fainga le from klanga le al feu po luos fulu le ke nga oi amaka me ka fai kau. Then set the Jews 40 and 6 years. 46 years, 40 and 6 or 406 years. 46 years. 46 years was his temple is built for sangi and will to rear it up in 3 days. I felt kala Yesu. Yeah, e kalepe ngile. Kalepe malu le ko fa ku aku le. Ya sko. Kwa lucia le lu kangi. Amen. Hallelujah. Fa longo la o le kakangol melia. Ila lo ifora nga fa le lusu kasi fa pia. But he spake of the temple of his body. Amen. Lusu kasi. A o le fa me fam kalanga. O le ka ukara Yesu ilunga kingu. Okay, temple of his body. Okay, hallelujah. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed that the scripture and the word which Jesus had said. Amen. O menga le ka ukara Yesu I ola olunga kingu. Ele ngakala o le valo Yesu I ilunga kingu. A o le ele iloa Israel o le kalango Yesu il malmalu. Jerusalem. Yeah. E fa kafunga ingol malmalu Jerusalem. Okay. So lo winga lo from kalanga Samoa il mele lo kalango ko Samoa ki oko. Il mele ke mga oi ka ai oi. Ia fa mama lama pu ai wa levanga ungofo. Mo ka mo faiva ai. Amen. Pele asa awala fa faingo fi e ka e fa mama lama ya oko il maka upule. Amen. Nga ilo sa maka upu faingo fi o maka upu fainga ka. O le asola ngi. Ola kako wo fa malama le ficus fulu weeks of Daniel. Tonight in our program, I want to take you to talk about the 70 weeks of Daniel. Ola o kamu fai fa malama aku le 70 weeks of Daniel. Inga ia mo fai ko malama in melo ke mafo fo kwai. So ole melo ke kalango ko sa mo ia ke oi. O ke mga oi ke baba ai le ele fasi foi kaule inga ia mangingol ka ko kalangoanga. Ole mangkua o kaule fa upunga le kongol kusa kangien. The abominations of the desolation. Lingkau kala ia Yesu. Hallelujah. Ole la manga ol ka ko pokalamai ave ya ole me ka ole abominations of desolations. Okay. Mangkua la o kaul pap kisonga ling pap kiso Yesu vai. E fai kau maila inga le kai minga amaka I pap kisonga Yesu ilvai se yau o nga koe ku Yesu le kako ficus fulu vai aso kam yet. So o lela la kako koma fai e kako ke kalangoa mangu o leva kwa amaka kako pokalama ile ficus fulu vai aso kam yet. Se I inga ia mafai fo I o nga kako malama ile mima ka up ole ile fa makala inga la le pokalama ni o le ficus fulu vai aso kangien o lo o afia I ko kongu le 5 kingdom o le maloloma amaka mal fast fulu mal iwa pisi ai afia I kongu mal meka church kingdom o le kangielu la ngai lua okay o le malo le tua inga fa kua Yesu okay o lo o iai fo kongu le commentary le kalango ko le pokalama ke o ko ile kangielu e fiku le afe lua selau wongos fulu aso le fast fulu lua masinga a fia kongu male narrow prosecution o le ongos fumal fa eti e kau le ongos fumal valu eti. Amen. O longo winga la e a fia foi kongu kalmonga ka ko poklama e meka o le kangie e valu male sukasi le lua afi kolu selau aso o Antiochus le Epiphanes se lau ongos fumal fiku e kau se lau ongos fumal fa pisi e faisinga tafla kiki al melia lang lo ke falongo au ke mga oya ke ko falongo e lu pera ka ko fam kalanga ai ko ki ko vilo ko ke falongo ai ko flu ai e maua fo ka ko pokalama fa mama la manga le ficus fulu kangelu le Daniel 9 e kangelu iva o ia le ficus fulu the 70 weeks of Daniel e fa sera wivas fulu kausanga na umai le resurrection pinga ko era ko ko Yesu o kangelu fulu mai lua e afe lua sala wiwa sfulu aso kusanga e fast fulu mar kolma singa o le ministry a kako wali faolo Yesu Kristo komo mai so ole o melanga e kasi lua kolu falima e afia le mau ako e ka alao ako ka ko poklama e faila singa tafla kikia langa le ko ako falongo e se maka upu fa makala ako fa ngumela I lunga ka ko poklama o le la kam fai ka ko poklama e kalango aku ya ke oko
ile fa malamanga la kikinga le kingdom le hallelujah hallelujah ole fast fulu por thikus fulu thikus fulu hallelujah ko maua me fa si tafel ka pokalama so ke mga oa uia ya ko falungu amen inga ia mafai fa fa ngofir ka ko pokalama ole la ka ko kalango le tanyo iva le commentary tanyo man ole a fie ko le lito hone amen hallelujah fa so solonga kwale ka ko e ka kalango ngal kusu faringa amen hallelujah so ole tano ole kangero iva fa polusu fa ka le luas fuma iva ole fiku sa full 70 weeks le kangen e faselau ivas full ka usanga kusai amaka mai le faselau limas full mal valu pc e ka le 80 e coast full le resurrection 80 coast full mal kon como samo oh praise the Lord so ese malmanga ia ka ko pokalama le apa I am not sure pa afa pe ese me ele o mangingo le leile kalangoa ko ka ko pokalama samo ya ke oku ya kamu fai pa i mai aleo lo kama fai lo mai alelo kama fai aku nga ia mangingo le leika ko pokalama le fesingi okay so o le ala kama fai kalangoa ko ka ko pokalama e wingali maka opule ole it's reckless okay ole mele kalangoa ko i sa mo le fesingi ole 70 weeks la Daniel kele ole kele si lo kele si fala pokonga la ko ke fa ali ole 70 weeks la Daniel ele kusa maloko umala ku mai loko mamonga sfiku mo ma yova o la ko 70 week ele kusa ko ibala singile kusa Daniel ai se fala longo mai le 70 week ka ko poklama inga ye mafai foi onga ye me la ka mfaka ko poklama nga ia fai lo ko ka ko onga mafu le malu roma so ole correct ole fama manga sa ola le por fama manga le al pokalama ngi e winga thikus fulu va yaso kangel ole kangel we iva lusul fa ka thiku thiku lo ka ue como el kuspa ia fa pengia samo ole thikus fulu va yaso le thiku fa kele thikus fulu mo el fa sala we was fulu so nga amaka maila ele kikelinga li nga fa pe ripio ai Jerusalem ele fa sala u limas fuma valu pisi la kusie con el kusie astron ka thiku ka just fuma longo so ole vaya so muli ala por the last week is the resurrection of Christ in AD 33 ole vaya so muli ala vaya so muli ai maliu lo Yesu ko ku malo le kol suma kolu 80 so or a correct translation of the Hebrew word in Masoretic text, like usia ile upufapea, middle of the week, longo winga, or fa sa onga sa oa por the translation ne, or afa por the half, correctly rendering the phrase, or afa vayaso the Messiah will cut off in the last half of the week. O como mesamo, o longo winga, or vayaso muli ale kalango kwai Samoa uya ko 70 weeks of Daniel. Fa mamla manga pokalama ngi o vaya so mulmuli la lego ko timeline al pokalama longo winga la cut off in the middle of the half of the week longo winga o so ko mulmuli o le cut off ile le Messiah the last half of the week amen fa lo mala o ko le fa la kunga ka ko pokalama it was during the last half of the 70 week that started with Jesus being baptized and ended with his crucifixion and final resurrection. Falong malako sa mo. Mangkola ko pa kisongaling ka kalmo Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It was during the last half. Ole lesi nga sauma di afa. Ole fikus fulu nga ba yaso nga amaka kalumay nga amaka. Nga umanga papakiso Yesu. Sa iya kau may kami fa sa kau lo Yesu. Malong ko kumay. Ko mo sa mo menga amaka mega ko pokalama amaka mayo men pap kiso Yesu vai la nga yele ka wol mele okay lela ka wo ko ka pokalama ya ko ol mela nga ka ngo ko ka pokalama ke go 70 weeks of Daniel and then the Messiah will cut off in the last half of the week okay olongo wingala ole pap kiso nga Yesu nga amaka mayel ka ko timeline el wa ko kaulu ngo sa kaulu ke bilen ko ku ya Yesu so Jesus the Messiah rose from the dead 490 solar years, to the very day
Artaxerxes issue his decree. Issue decree. So the decree to rebuild in Estra in Jerusalem. The issue Jerusalem. Rebuild Jerusalem. Estra. The records of Estra departing Babylon for Jerusalem under first Nisan. Longo winga oli kalenga Israel first Nisan longo winga first month in Jewish calendar. Okay, in the 7th year of Artaxerxes, amen, in the 458 BC, which translated to April, 8th of April, 458 BC, or the Julian calendar, and to the 3rd of April, 458 BC, or the solar Gregorian calendar. Hallelujah. Let me go straight ahead. Okay. So the resurrection of Jesus was on the 16th of Nisan, 33 AD. O le koe ku mai la Yesu i kunga mau. Le koe ku mai Yesu. O le aso lu o le aso se fulu ma le ongo Niseni. Okay. I le kolus fulu ma le kolu AD le wan waku makani. Amen. O le ka lenga langa Israel e ka o le Jewish calendar. Okay. Ka mo masamo le Jewish calendar, which translates to the 5th of April. 33 AD i le Julian calendar. O longo winga la i le kalenga la lea ka o le Julian calendar. A kuula i le aso lea o le aso sumalongo di San Kolu AD. Longo winga o le aso lima a pegila. Kolus fulmal Kolu AD. Lenko e kuma i Yesu. O le kalenga la ngai ka o le Julian calendar. And to the 3rd of April AD. O le aso kolu rao a pelila. Amen. O le aso limo a pelila lengo fanga wai. O le aso kolu a pelila lea. AD, solar Gregorian calendar. O komu me Samoa. Lewa kalongoa kulka kopo kalame kalinga mi papenga. So, the solar calendar, the Gregorian calendar, is God's calendar for a year. Longo wingala. A faida ngake mamlama neka ole Gregorian calendar. O kalinga nga le kuwa mo kausanga. Because it is the exact time it takes the earth to orbit the sun. Wa le kai misa o nga o le ka minolelo lang the earth to orbit the sun. O komu me Samoa. So today we use the Gregorian calendar. Amen. Okay, mirangi. O le fa nga ka ko le Gregorian calendar. Amen. Hallelujah. So which requires leap years to keep it in sync with God's solar calendar. E mga omiai moa kausang also leap years. Amen. E sync kali calendar le tualia the solar calendar. So the 490 years of Daniel, 70 weeks, is earthly 490 solar years to the very day. I'm going to keep saying, keep talking to you, okay? Ole mera le mga olka kopo kalamai kalango ko ya kioko. Ole meka ole abominations of desolations. Po le ale mea. Po aye refer nga ya. Era kuka po kalama. So, ole fa makala inga le kakopo kalama ole meka ole abominations of desolations la fa maika ngielu. Refers to the destructions of the body of Christ. Okay? Komo mai? Komo mai samo? Komo mai? So, to interpret the dreams of Nebuchadnezzar from the 70 weeks in Daniel 2 and the commentary of Daniel, our program finally comes up with the biblical interpretation that the abominations of desolation that mentioned in the book of Daniel refers to the destructions of the body of Christ. Amen. Hallelujah. Okay, the true temple, or the King of Yesu. Amen. Hallelujah. Okay, mo masamo. The King of Yesu. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. So, the abomination of desolation, amen. O King of Yesu. O fasokia le Yesu. O makia o King of Yesu. Ikanaka. Okay. Hallelujah. So, the true temple, or the temple sa oarea, at the crucifixion, o fa sa kauloinga le malu le kua. Amen. Mangkual ka ko kalamo wal leba. O le King o Yesu o malu le kua la ngo foi le ngang pa i kongu le fa ile ko ya le angelu ya Maria fa ngo mal kama fa ngo ya Yesu. Amen. Hallelujah. So Yesu la o le ngo le kua le wa Israel nga ko suia le ngo le kua mai ya Yahweh po Yehova. Ngo mai elu Yahweh mai Yehova sui Israel le ko tesis ko sui le ngo Yesu. Amen. Hallelujah. Ai ke wa mau sui le ngo o Yesu. Wo fa ngo ai le kua. Amen. Ai ke wa makua e Yesu ya. Ele susuangi Yesu ya Israel. Kau kau mlo mo folo ya Israel e kisi Yesu.
Ile ko mga ko muli le ka o Jesus la kumsia. Unbelievers choose, okay? Hallelujah. Ko mo malasamo. So, afaila, if it was an abomination to destroy the physical temple, ay ang afaila o sa abomination niya, o le faala nga ingol physical temple niya, how much more the true temples of Christ's body? Hallelujah. O ko mo masamo. So, lera kang falka ko po kalama, ikala nguakula ya kiyoko. Amen. Or kusa kang yelo, the book of Daniel teaches that God decided that a period of 490 years should be allotted to Jerusalem to enjoy divine gifts as usual until it committed that miraculous, amen, and fearsome crime. I mean the crucifixion of the Savior, who is known as the Holy of Holies for his being the fount of holiness. He is anointed in his humanity by the Holy Spirit and seals and confirms the ancient prophecies by fulfilling everything foretold by them, okay? And grants forgiveness of sins to those who believe in him. Okay, wakaw mo may. Ule wakul kal mga kako ile desolation, ang abomination of desolation, sa nila, il fasyoking o Yesu. Alaya fie mal Jerusalem langol balo angol meleka ole dual prophecy like kongo tesis call Israel. So once the true temple has been desolated, follow mayoko, once the true temple was desolated, ole kaimi labang fasyoki ali kingo Yesu mafaale au nga inga kanaka fasyoki Yesu mko ko kul pal kuy lo Yesu kuil mga ba Yesu le kao, amen. Sasay kangaka, amen, hallelujah. Say umakawa ko po kangakaya, kangakaya le mulmuli ya Yesu. Wa mga or kangakaya pa iya kulang ala au pa iya kulang fiangu pa iya kulang kiki pa iya kulang akala fa iya kulang akala ya Yesu wa mako mark scarf me fay kangakaya Yesu wa lalmo kupu, hallelujah. Once the true temple has been desolated, amen. At the cross, o sisi lunga Yesu lunga sa kaulo, amo sa kaulo, sisi fa kau. Amen. Hallelujah. The true temple. Amen. Desolated. Amen. Hallelujah. At the cross. Amen. Wakau mo may samo. Wakau mo may media. Meleka ole dual prophecy. Le kung desia, desi scroll Israel. Amen. Ele o kalango ako lang ako po kalama. I o Jerusalem. Okay? Lango bavalo Yesu. So once the true temple has been desolated on the cross, the replica temple will be destroyed in AD 70. Ol malmalo la Jerusalem, eka ole replica temple, okay? Ole kaiminga kau wa Yesu lunga sa kau lura, okil malmalo la Jerusalem. Kau sanga AD ficus fur, le kai sao eo ofo ia ipu nga kiel malmalo susungum fa kapunga ingama, fa aleo nga inga. Samoa, le papakisong nga lang o fakya o le nga papakiso ay Yesu le vai. Amen. O le amakanga nga o apali se Yesu le fenga nga kwai. Ya falong long maya wali Yesu fiku ye. Le finga ngai ma pilibas il maka upule o kula fongos fulmo sa paki. Le papakiso nga le nga papakiso Yesu il vai e yoangi. Pai kala Yesu yang papakiso nga ifa ka muinga ime kong uma. O kanga kasapataring umalaba, ele malama la kole interpretation le kuse kang yelu, langa yosufa o nga kukong. Ele loe la kole meka o 70 weeks of Daniel. Mal commentary le kang yelu, leka o mayay neye fa mamlamay, o le mele ka o le dual prophecy. Elua, okay? Messianic dual prophecy, fa kaungu o Yesu, langa leka o kalai Yesu, o le kaimia langa kawa Yesu lunga sa kaulo, mangkua ko Samoa, o desolate le temple le o le kua. O fa o lima ye kangaka. O ai kangaka ia Israel. Unbelievers. Amen. O ai le kai ia. O ka mo Samo, o ai le kai ia ngaka ia. Amen. Hallelujah. E ka mo mai Yesu o le malo le kua le. Malo le kua le. Ka ka le Yesu. O kai mira le ka mo mai malo le kua le ka le Yesu. O le malo le pule kai mira. O malo loma. Como me samo o era ka ire ka minga o he loka fa lo mai la o ko el lemma fa inga ku o riko he loka ya Yesu. Amen. Lemma le iko he loka ya Yesu. Amen. Kala Yesu le nga o inga yo le loko. Amen. Hallelujah. Ko ke lo o ko samo la kala sa o le fa ka nga muli ya he loka ya Yesu. Amen. Ola o ai ka nga ka ia nga fa inga ya he loka ka Israel unbelievers.
O ka ngaka ia nga fasiokia Yesu ka ngaka Israel. Unbelievers. Ngaka ile ka kongu anti-Christ. Believers. A fe maua me lako whakongunga. O he loka. Amen. Ai ore kene o kaimi. E kaure kau kala he loka. Aisa. Langa ua makua full force ka ngaka Israel ia. Awari ia o ngale ika ia Yesu. Ea. Kama iluko ia. Makua full force ka ngaka ia. Kiri Yesu. Amen. Oi. The Jewish people. Unbelievers. Makua ku wa ko loko ngaka ia kiri Yesu. Aisa. Kele me ilo ngaka ia. Bo faya Yesu o le whekaui. Mal tradition Israel. Soli Yesu sa paki. O le mafo fau ala wanga ia. Soli Yesu sa paki. O disrespect Yesu. Le kula fongo sfulu. O le oki finge mulilua. O le mafo fau ala wanga ia. O kaukala Yesu o ia o le akua. Amen. Hallelujah. Blasphemy Yesu. Okay. Hallelujah. Ko fe mai fam kalanga o ia o le akua. Ko fe mai fam kalanga o ia o kupu nga kayukaya. O le claiming fa longo ia loka ia Yesu o le Yesu o claim ngaka Yesu o kupu nga kayukaya. Pa sa mo wa kungo ko ke sila fia o ko le la makio le olo Yesu. Amen. Hallelujah. So le la ka ngol ka kopo kalama. The desolations of the true temple of God. O le malu le akua. O le malu le akua. Se fale sala le Jerusalem. Hallelujah. Ele ngofo le akua sa mo se malu nga. Amen. O le mele sa mo e ka fa mamlama ka kopo kalama ya ke oko. Ni ko malama. O le upule abomination of desolation. Wo o ko ngol malu le mafofo ngaka oi. O le kingo Yesu ea so le. Mai maupenga pe ko ke va ai me ngaka ya. E ke va ai le kingo Yesu o masai sai. Amen. Ya. Ngaka umaye a lopeia. Ko au a lopeia ngakuli Yesu o fa ya loka. O nei. Amen. Fai ngalwe ngai fa pula ka waso fa sa vali pili fa iwa venga. Mai fai o la fai loka sawi. So ka fa malu lolo ngama. Amen. Ko mo masamo. O ke lo ke u loko he loka. Ala ke u loko he loka. Ai wo loko kasi uma sala unbelievers e kiri Yesu. Amen. Ko waida ia le kala malama o anga ngei o le white sunday ngei. O la sange o pai pai. Amen. Sa ko va ai le menga nga fai ngaka ia Yesu. Amen. Sasa ku feang kiki kongi ma palau vale yai o puleanga umala rangi nei mai maupang ko fa longo yai palau vale fakiriki fa ala maika ngaka nga kemi palau vale Yesu o ngukule anga yo ngaka se fe lolo foi ngukule anga la wa nga yo awa nga sa mo yo kalala mala woli ie palau vale lungo Facebook e fe lolo palau vale la woli ie lo kosfiko e palau vale ya ka ko i palau vale ngaka nga fa ala maika palau vale Yesu. Amen. Ol makwa upuleanga o ngaka ku feangu ya Yesu kau ai Yesu ala. Amen. Ala mo mersa kau. Amen. Hallelujah. Ko ke lo ya mo sa kau ngai lunga ko ke lo. Ole menga ka ole dual prophecy. Abomination of desolation. Amen. Hallelujah. O fa le ngai ngal mal malu la ngo fuai le ko ikong. Amen. Ole la fa mal mal ka ko poklama ko. Ele ai ma se roku ye ka fa makala ku so fa alinga. Olo ye interpretation e aisa se ma le 70 weeks of Daniel o la se mai all mal malu Israel aisa langang fa se Israel fikus full weeks of Daniel le o le kalenga le fa se Israel 70 weeks of Daniel le se ila so fiku o le kuso fa linga mal kuso kangel se ko el mol mau yova se ko mai silo kuye amen hallelujah aisa na fa se la Israel le kalenga le 70 weeks of Daniel ko mo mai sa mo. Hallelujah, ka ko pokalama la. Ele se aisa. Langol ka ngakale nga sa wal pokalama ngai. Ola fa ngal wenga ko le ofisa so o akialo chi America lai ko Jerusalem. O ia lai te ke inga me ka o Dead Sea Scroll. O ka mo masabo. O me umalai edi mai la palpala. What you read in the Bible found in the ground. O me umalai ke fai ka wal kuspaia. O me ngai la palpala. E sau ko Dead Sea Scroll. Ka mo mesamo. Kusol menga le kal mo ka pokalama ke so se umala ba nga yo ele o mawal awa nga le ka fu el pokalama le ka pule ole abomination of desolation wo fa shokia Yesu ole malu ngo fu ai le ku o kingo Yesu wo makwa malepe fa ngaka ngaka oi ngaka unbelievers man Israel man alumno ka kaya nga mulmuli ya Yesu amen. Mga fasoki Yesu so Yesu sa paki pola mo so dela ko sa paki. Amen. Hallelujah. Kau kalso nguku ya Yesu. Amen. Hallelujah. So, wakau mo mai dal fa ingo fia inga. Ole, fa makala ingal pokalama.
men sa mo ele fai mo fisa uma fo pola sa wala fai mo fifa makala ila ngai fa palangi uma o men hallelujah so ka ngola ka mo fai fa pu fa manga inga ia clean and clear cut di lo fa longo langa le ki kala ngo kulungo le stup ya nga o kala nga ya Lucas Luiva fast food le singa ma praise the Lord le makiwa le kua pa mga oi faliu ma au ma le kua faliu ma le kua nga kai kongo ma ia amen ka ko fai mai lo fa nga u apere amo ai le anga ka ko langa ya e o kipi singis samo ole ai alu peka ko kalango so once the true temple has been desolated at the cross, the replica temple would then be destroyed in 1870. Ole kai mi nga sisielo ri ile yeso fa ka ko sakolo sa molo wa kong fo ia pu nga ya Israel man la ko man malu le Jerusalem ai sia langa ole nga fa kala Yesu le ko kongol makayo useful fa amen halu ko mo sa mo ka fa kala Yesu ole kai mi ko ke va ai wo si o me ai Jerusalem ko fa lo mo sa mo pero anga Yesu nga fa ilo so nga ka umay fa longo ya mga paanga mga fans mga beloved mga brethren nga fa kala Yesu le kai mi nga yai ole kai mi ko ke va ai wo si o me Jerusalem e au fik o e ngai lungal mau nga o nge ko saula lo ba kulo ko lu mo fa nga okay o e ngai lungal fale ye la kuma ela ko ya o nge ko fo i Jerusalem ko mo masamo palo nga Yesu le ko ngal makai lu sufa amen o nga ka ole dual prophecy amen so samolo wa kong ole kai mi ka Yesu lu ngai nga ma ko sure la 100% sure o kin man malu Jerusalem la ka sang ficus full 70 years amen hallelujah ficus full ka sanga 80 ficus full amen hallelujah ya lela ka ko ka kalmo amen hallelujah so ole replica temple o Yesu ole mal amen ngai ka o ka ko ole malu le ole me fayaka okay temple is a pattern okay ole replica okay o Yesu ole anti-type ole malu le okay ko mo basamo okay, and a determined final destruction will be rendered upon the one Jews who crucified Christ, making desolate in 1870. Uko fa longa isamo. O la melo kulai man. O the determination lewe yai. O the final destruction will be rendered upon the one, what? The Jews who crucified Christ. Amen. Hallelujah. Making desolate in 1870. Nga sisi o Yesu I se lau pasai ni sua for sure o ki man malu le o la men kupu ka Israel i manga la ko fasio kia Yesu fa ka sa ko o mai pu nga o pu nga man malu Jerusalem e wa kele man ko nga kangi Yesu o wa kele perfecto fasio kia I man malu Jerusalem hallelujah kangi Yesu Jerusalem mai kele ngo ka ngo fa mo pu mai o ko pu mo la ko ya na o le ma fa o ko sa mo ko kumu ko reika fai o le ika, so le esere ko inga ika, so le ika, ko ke loko sa mo, le ika le ika, ngaka le pea o le ika le fai ale waenga, fo ia sa pataren i kaka kele siango le waike ni, o le kaukala le mafau, fau i o ka ngaka suli. Aleluia. Papenga fai o fansa ka mo ko ya. O fansa va kali o so le o a fia kala kali le fai ala o sa pataren umai ale le ke vai la ko kala le fai fa ki nga i loko kele siango sei. O la pisi umakalanga, mai kala pulu, man. O mea mga o la pisi menga o ka hoka uma menga o fo nei amen a kamule wo e Kristo Yesu praise the Lord o le lai fai lo fa makalanga samo o kaulang kau mangingo mai samo o le lai ka ko ke muli ya Yesu ai wo ka kaung ka ko lo ala le seu le ko mo samo le seu ele ngofo kupu le seu ele ngofo ya le seu e ala nga ya le seu makupu mai seu o lai kalang o mafu anga renga kupu o lai mafu anga renga kupu o Yesu ele kupu se seu mai i le falsa ele ngofo se seu o malo lo makupu mai o ele ai fa mole ele se me ngofo o le sami ke awa kupu a elungo o le ai o ka mo mesa mo so a faina ese kanga ka interpreting le piece of the sea fo ngale amaka mai ka sami ya ole timeline nga e so mai i le ko le Walmart le timeline nga ele lopo feme o timeline nga ka o ka renga nga kalenga le Walmart foi le fai la ko
la ko sketcho la ka whainga luenga timeline e le whekaui, e sea, o mea umai kukupu I kongu loko I whale. Nā mea hallelujah kongu I. Hallelujah. So, hallelujah. O le winga la le whai aku li a samo. Wow. Pio o kou luanga o kou o kei mei o kou malama mei o kou. So, o le malamalu sa o ai o le aku o le kingo Yesu le ua. Taso leida lo anga Israel. Oisa, Samoa. E o mai loma o ma fa shoki e sala elu e choose ka choose ele 80 almost full mal ficus full e o mai o ma fa shoki e sala elu kero cristiano. Amen. Hallelujah. Fa shoki unbelievers. Ele se kalanga le kalanga ke o ko le la fa so solo ko ka ko proclama. Amen. Hallelujah. So just as a few Jews, amen. Hallelujah. Just as the Jews make the true spirit temple an abomination of desolation at the cross, so to God will make the replica, o le malmalu le Isalema. Pei lava la unga fasiokia isala elu le malmalu le Yesu. Ma faleanga le kingo Yesu. Fa pe nga fo yo ma faleanga le pua le malmalu le Isalema. Ma kalete malmalu le Isalema. Ma abominations of desolation is 87. Como me samo? Wa uma kwa fuli fa o uma mala lungo isala elu. Aisha, wala ko fasioki le la ko wakua. E kele me ke e Yesu le la ko mesia ko sisi le la ko wakua. Men ko fai uma imelenga. Fai o leanga o kala o kau ai ma me leanga uma fai a Yesu. Amen. Aya, o le mangako la wanga ma ngai la ko me la fai Hallelujah. So the final judgment is echoed by Jesus in Matthew 24. Yeah, le ka ko su el ka ko kusin ma kai lusufa So, o fam singo ngulmuli asamo. O le ka mai kongi ba kai lusufa. Langa o le timeline nga ka ko proclama 70 weeks of Daniel. Ya ka ko wola ma kai lusufa Se ka ko ba ai ma kai lusufa Timeline nga ka ko proclama. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, when you see the abomination of desolation, amen. When ye therefore shall see the abomination of desolation, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place. Amen. Whoso read it, let him understood. So kung fay kau sa mo, kay mga o ya mangingo o kau makayo lusufa. Fay upula sulima, makamika fay kau sulima pengay pe ai lo foye o tole mea e inosia fa tafu na inai na fay mayayo perfecto tanielu ua tu ile me pa ia ina ia loa ele fay tau. Amen. Ina ia inai loa ia ele fai tau. Amen. Hallelujah. O ko mamlama le men fai mai. Fai mai fai makalanga le ia fai mai. Pe ai lo foi o toule me ino sie fa tafuna inai. O me ino sie fa kafunga inai. Amen. Hallelujah. Na fai mai ai le perfecto tanielu. O tu ile me pa ia. Amen. Fai mai o ku le me pa ia. Ea. Le me ino sie fa kafunga inai. Oile le me ino sie. Samoa, le wainga fa yang fa shoki Yesu. O mena ka o me ingosia. Amen. O le me ingosia ea. O ya lunga fulfulu lele ma pa ilunga lima ya Yesu. O le komi le maka. O le me ingosia ea. Ale ka o mai kongui. Pe ai roi o tau le me ingosia e fa tafu ni nai. Na fai mai ele pe feto tanielu. O tu ile me pa ia. O ku kongu fia. Mua fa shoki Yesu. Amen. Nga uma fa shoki le mai wa ku le me pa ia. Wala ko fa shoki le aku e pa ia. O le winga nga le fa upunga wa ku le me pa ia. La wenga uma ia si Yesu. Wa ku i nguku mal fa iu Yesu. Amen. Hallelujah. Ko wa i Samuel maka ukio ngaka ia. O le me ingosia. Amen. Ingosia le kua ia. Wala ko fa o le mai le kua o le me pa ia. E le pa ia fa sa le ni usema. E pa ia le kua. E pa ia Yesu. Amen. Wala ko fa o le mai ai. O le me ingosia la por abomination of desolation. O le me siliga ingosia. O ka ngaka ia. Ea. Wala ko fa sa kauru Yesu. O ka ngaka ia. The Jewish, the unbelievers, they rejected Jesus Christ. O la ko ia le mulmuli a Yesu. Ai mulmuli sa paki malas ko nga ia Israel. Komo mai.
La uri Yesu patarin. Ya. Ko kere mulmuri a Yesu. Ko kere fa mumwa Yesu. E fa se launga ko preaching al sa paki malas ko ngai. Ase lo ngai mu ko rima ko kapa ya Yesu. Amen. Le ai fai mai al skaidi le ale ka ko ai vai kai minye. Hallelujah, praise the Lord. Ki kiro la yai. Ole me ingosia le ka kala ika mielu I fa mai wa ku ko ngol malmalu. Ol ngaka fa o rima ya Yesu. Amen. Kangaka nga feangu ya Yesu, kangaka nga kiki ya Yesu, o kangaka nga kui ao Yesu kao. Ko ul pare kui lo Yesu, feangu ya Yesu, o kangaka nga fai upu para uvale ya Yesu, fai upu masoa ya Yesu. Amen, hallelujah. O kangaka nga fa masingo Yesu sa paki, fa masingo Yesu kula fongo. Amen. Olea, o me ngosia nga, ole me ngosia kangaka nga ilumore ko. Amen, hallelujah. Como mesamo. Ai kilkilo la ila lo I. Amen. Kuse kangelu. Fai mai. Na iloa ia ele fai tau. Fai mai inga iloa ia. Kou fai kau ia kuspa ia ma kou malmala mai. Po aile me ingosia lea. O fai angal malmalu lea kua. O fai siokil malmalu ngofo i komu lea kua le ngang pa ia. Amen. Ole kingo Yesu ol malmalu ngofo i lea kua. Amen. Kwa mua mai. Ole temple ia. This is the true temple. Ole replica temple. Ole malmalu Israelu. Amen. Ele kauria. Le fa mal kuspa ia, o le fai kau le maulia, I ngā malama ia. Whalongola e mele I lalo. Fai mai, o e o I utaia ia o na pō. Amen. Ia lato so sola I maunga. Amen. O le ue rungo fale, awana ia luifo e awe se mea I lona fale. Ia ngā loko kana Yesu, whangaka I fai kau. Ke mga whaalu peka kupo kalama nei, kele me lo ke mga kai. Kalaranga Yesu le kau malkusa makayo. E le whakaua me ia kakou. O le sea ori ile ka whai liwa kusamaka I. O whakakau mai a kākou. Ele ai whamolmoli. Ele ai. O le mea ngā rese se ngai o le kau whai ka ko pōkalama. E kau whako singa mai o koi. Ngō kou wa ai e le mea fau. E losa mea fau. O le mea I maua ngaka. O le mea o lae kongo kuspa ia. E le o mwhainga kau kalama. E ngaka aisea. E le eisi ka ngaka ngā songa susu. E le lei kukongo. Ma se kau a mai mei whafu. Whalongo ai kākou. Amen. Hallelujah. Okay. Longo winga la o whamkalanga Samoa. O le churchmen lea. O le whamsingonga lea. Amen. Hallelujah. It's echoed by Jesus in Matthew 24. Therefore, when you see the abomination of desolation, which was spoken of through Daniel the prophet, standing in the holy place, okay, let the reader understand. Then those who are in Judea must flee to the mountains. Okay. O lako umayu kaya, kofkuri lungal monga. O lungal monga. Okay. Hallelujah. Ko kikia umaka ko fam kalanga se ka ko wakule ka foi kuri ka ko kai so ile kan yellow las full malelua. Okay, so in Daniel chapter 12, amen, hallelujah, he said for my leku for my go your way Daniel kala kan yelu sulua, hallelujah, anu fe poiba ka sukol, hallelujah, go your way Daniel, for these words are concealed and sealed up until the end time. Okay, ani upu ngai la conceal masil kapunia. Amen. Many will be purged, purified, and refined, but the wicked will act wickedly. Act wickedly. Amen. Hallelujah. And none of the wicked will understand. Amen. But those who have insight will understand. Amen. From the time that the regular sacrifice is abolished, from the time that the regular sacrifice is abolished, mai le kaimi leng pap kiso Yesu wa abolish le ku sacrifice kaulanga fa koko mang ya se pesao kaimi pap kiso Yesu abolish le ku kula fongo mo sauminga sacrifice animal. Okay, from the time that the regular sacrifice abolished and the abomination of desolation is set up, or kaimi nga ka fia mai kaulanga mamea ia kula fongo sauminga. Okay, mianga makai longo mai roka kai sacrifice nganga malulea. Desolation set up. There will be 1,290 days. E afe luas rau vivas fulu yaso. Olongo winga. E kolu kausanga. Fiku masinga. Ya, fika lai oeta ko timeline. Baptism of Jesus to the cross. Papkisonga lea Yesu ilunga sakaulu. How blessed is he who keeps waiting and attains to the 1,335 days. Amen. 3 years, 8 months, and 13 days. E kusanga mali fast fulu mali lima iaso. Amen.
kalumayong fa sa kaulo Yesu ko ku ma Yesu. Okay, longo winga la. Between Ascension of Christ and Pentecost. Il vala kamilenga fio Yesu lang il maliaso Pentecosto. Between Ascension of Christ and Pentecost. When the kingdom of Daniel chapter 2 verse 44, makoriel malo le kuale ka mai konkusakangi, comes in the church kingdom. Porque mi kongwala le nga fa kuwa le kuwa le malo le kuwa fa kuwa Yesu malo le kuwa. Okay? O ka mo mai sa mo longo winga le so Pentecosto. Lenga mo wai lenga pa ia, okay? O le malo nga le kuwa le fa kuwa Yesu. Okay, fa long mai la oko. But as for you, go your way to the end, then you will enter into rest and rise again for your allotted portion at the end of age. Okay, kang yelu langa. E sulua, along fai upo iwa e kau sfulkon. So, notice e mankualan mena, it is 43 months, e le fast full ma le lua ia masinga. O la se isi a wanga ye, e lako timeline le 70 weeks of Daniel, okay? E le fast full lua masinga, e le fast full ma kolu masinga, okay? 43 months. So, o kang yelu la e sulua, fai upo iwa e kau sukolu, o le ministry of Christ from baptism to the cross. Falongo le mai. The commentary of Daniel chapter 12, verse 9 to verse 15, o le misionga le Yesu e amaka mai long papkisonga sa ia o le sakaulo, o le kaimi 1,290 days. E kusanga ma le kolu kausanga, fiku masinga, mo mai me muanga, okay. Koe, so mai lai laro, okay. E afe lua se lau iwa sfuluaso sa moa, e kusanga ma le kolu kausanga, fiku masinga, okay. O longa winga, o le misionga nga Yesu, mai le kaimi nga papakisoai, sa ia o ilungo sakaulo, okay. So, nga amakala Yesu start. Jesus was baptized by John. O Yesu la, nga papakiso yo anga Yesu ili vayulikanga. Ile AD ya iulai. Ile AD e luas fulmaleiva. O kamu masamo? Kangole kusila lopengi. O le kaimiling papakiso yo anga Yesu ili vai. Amen. O le AD e luas fulwiva. O le kaimiale nga papakiso yo Yesu yo anga vai. Nga abolish umai lava mea umai kukongon malmalu. Sacrifice. Everything like kau kalai paulo. A pali se Yesu sacrifice uma me mo kaulanga yo sie koko mang. Le ko ese mea. Ka ofi uma mea. Kai miang papkiso Yesu. Ka ofi le kura fongo uma me uma. E le ko operate se kura fongo e kasi. Amen. Hallelujah. E falongo la oko e kaulanga, okay? Okay. So, o le kai milenga umai the end. O la makanga nga the start was the baptism of Jesus, July 1829, a Polish sacrifice. At the end, Jesus was crucified on the 3rd of April, AD 33. Fasa kaulo Yesu, amen. Ma desolate naman malule o Yesu e kangaka, yukaya. Ile AD, ile ya apelila e kolu, o apelila solimang ufanga, apelila la sokolu, AD, kodus fulman kolu, amen. O le mera le ka o le abominations of desolation. Como mesamo. Jesus was crucified on the cross, okay, by Jewish unbelievers, bad people, bad-mouthed people, okay, hallelujah. Because of his many violations, they think that Jesus is guilty. Kako keo o yai mera, kako keo o yai lela o kako vainga, kako kelo ai po lame ngalinga mafufa sa kaulo la uri le Yesu. Nga kako kalangoa yai famsingongo Yesu, okay. So, Jesus was crucified on the 3rd of April, 1833, or the abomination lenga of desolation. That is what you call in the Christian church, or for the believer, that is what you call abominations of desolation. O kau mo mai? Kau mo mai samo? Hallelujah. O kau nga mangkua. Hallelujah. Mangkua. So, e lafe se lau, kolu se lau, kolus fulu malili maso. Leal wakwakako, e kusalenga, male kolu kausanga, valu masinga, se fulu male kolu aso. Kusa, e kukusalenga, male fas fulu male lima aso. El wakwa e kausako. Amen. After the cross, o como mesamo. Hallelujah. Como me kuskusi falero me lo fake que. Lo venga la, Jesus starts. Jesus was baptized by John, July 1829. Okay la, papengay la.
45 days after the cross, a few days after Jesus ascended, nga Yesu ya kalmayang ascended lunga Yesu. The time ends between ascension of Christ and Pentecost, when the kingdom of Daniel 2:44 comes in the church. Waku mai lole malo le kuale ka ukaku le church, kingdom of God. Lenga sau Yesu kala. Ele loa la wanga isala elu le malo le ele fifai malo ele wanga ayo isala elu fai la ko malo le isale malili. Amen. Ale kau kala Yesu le malo le ole tua le fa le nganga ele fa le kingo, excuse me, fa le nganga le fa ya Yesu ya pila ko longa malo e fa le nganga le fa le kingo ko mo mai le la waka wa ke ko the kingdom. So the abominations of desolation, or the abomination of desolation, or the crucifixion, ko mo mesamo o le whaasa kauroi ngō Yesu. O lea lau wha kepal ka kōpō kalama sa mua lau wha whonga ya ke oko. O le mea lai kongo le kusa kāngi elu e ka o le abominations of desolation. O le whaasa kauroi ngō Yesu. Ua whasioki le ngu ule lako wakua. O le malumalu nganga ngofo aile a koe kong. Ua makua malepe i whainga ngakaleanga i sala elu ia. Unbelievers. Amen. Ua kaulanga mangingo le ka kōpō kalama i lau wha alongolongo. Ele o fai yakul ka ko kalama ya ke oko o le abomination of desolation o le malmalu le Jerusalem te zero se ka ko o ye se vai para ka o ka ko kalama. Amen. So it was an abomination that the Jews killed God. Ya nga o le me ingosia. Amen. O le me ingosia o fasio kia e isala elu le kalkong le la ko kua. The Passover lamp o le Passover lamp la Israel o le Mesia, o Yesu o le Mesia. So Jesus Christ then desolated the physical temple as promised. O le ana menga o ye ka ngu u le lei al valo anga Yesu ea ma le pero mal Jerusalem. Amen. Len ka kala Yesu. Amen. Hallelujah. A ko va ai wo si o me Jerusalem. Ya wona ko fo si ukaya. Amen. So kala nga Yesu mo fai yang au so ngaka umangai fa ko kuam ka dio ia so sola awon ko ngofo se sikunga ia o saul fili pingi umak ngaka Israel ole ke miala le fa kala Yesu ol balo angala le melale ka ole dual prophecy fa ka mo Yesu me ka ole mele ka ul kongole kuspa il biblical explanation le ia le commentary kangel ole dual prophecy o me e luare ka kala Yesu valvalo Yesu ka mo ole le ngaka fasoki Yesu o Yesu o le real temple aya o le kai me ngakiri la uri le fa ka ngal ki ngo Yesu o la men ka upo Yesu sungul mal malu le Jerusalem ka funga inga krepe ese sera Jesus then desolate the physical temple as he promised. Amen. Destroy this temple and in 3 days I'll raise it up. O la men kupu ai nga destroy le kuolong la uri ile kingo Yesu ko ku mai la sokolu ala men kupul mamalu destroy ma mama sai kwa ala men la kupu la fe marcar Yesu le ko ki le sima ala men ke va Israel la finga ngi Israel la uri le wall la ku le wall la finga ngi le wall o e fi e sa mo nga me o ka ko fa me fa pa nga se wall. Amen. Okay o ka ko le o ifo se wall. Amen. Hallelujah. Ko va il me no kupu Israel o va rea isa o lako fasio kia lako wakua o sawa e longa mo o lako wa ya ka ko lo fam kalanga ko buspa ia o le kalia e longa mo o la to o el fa to matalia o ia fai la ko mo fa nga o le tu. Amen. So Jesus desolate the physical temple as promised. Destroy this temple and in 3 days I'll raise it up. Kalanga Yesu o mai fasio kia. Amen. O mai isa ko fashokia ngaya wo ko ku mai la school 3 patterns of the day. Jesus talks about 3 days, the 3 days, okay? Hallelujah. Praise the Lord. Samol o tu ko kikia umur ka ko pokalama. Amen. Hallelujah. O la la si me samol le ke mga ke ba yi. The Jews found him guilty. Amen. La mo le fashokia lo le ila Yesu. Amen. Aisha. O kala Israel wo guilty Yesu. Amen. Hallelujah. O kaulanga mangingo sa mo. Amen. Hallelujah. Kau nga mangingo ka pokalama. O fai unga ka pokalama. Amen sa mo. O ke longa liwa. O run out ka ko kai. So o kau mangingo.
kako fa solonga kwa le kako fa solo kwa kaulo le kako fa makalalo la menga o le malu le Yerusalem makwa ifuli fa o mamara le malu le sa ele se ser kala Yesu amen o le kala ngo ko kako pokalama samo ya ke oko le wali ifo iera ko ki fa makalama ngue ai fo ingai o le ko ila pisi ya so amen makwa ile kala fea ngai isa mo ku puet menga se 70 weeks of Daniel male la ko me ai fai ai se me ngai mo ole so fa o ngaku amen e o so ku o so le mea o so ku se kangelu o so ngai o ku se faringa la ku lo ku kilo mai ya o la mo ku o mo ko fai ai pusi ale me mo ko ile fe kau ia mal ku spa samo ole e valvalu sia ole fa ko fe ku nga ile mo miao ma koe wa ai whaalele, amen. O kou e whaalongo mai, ese mai fans o pokalamangi. Sei, koe whe ku ngā ile mungi au. Mo sei koe i liu le kou wha, e whe kā la ile mā whau ale poko, ma le whaukanga, ale uka le wale, e mili ai, o le whesiri ale anga whesiri mai ai la kausanga. Wa polisi la kula fo, e mili ai, e ke vai ai, o le whesiri e kasi, o le kala e kasi, wa ki ngā kalinga sa mo, le kusipa ia le amen hallelujah sa mo le kusipa ia le o le kele o mea lai kokong ele o mea fo aisa ele yese kanga me fainga o mai me fo le sa o fe kanga e peira le melenga le timing o fa ko sa mo ke ko timing o lo ngai ngi sa ko fe sini lo loko o fa ya ko kanga kala ko kong me amen hallelujah o la men familia ko ke kali ke spirit out ngal ka ko fa fo amen ka. Just let go of it. Tell them, whoever believe. Whoever don't believe. I don't mind it. Ko wo o mai ngi Alaska Samoa. Le lo kala ngoa ku umal po kala maka. Ko le fo ko wo o mai ngi Alaska lua fa male ngolo ministry nga so ngi. First ngi Alaska, I know the law 48 Tennessee, the law Georgia, Fort Bragg, everywhere I was down over there in the ministry. Le lo fa Samoa ko. O sa mai ngi. E sa me e kala I lo. Amen. Mon ko foi lo fa ke ko wa o fo lo kirsan. Lo kan fa. O sa o falong el kelo lo kulei sole o le kusa falinga amen God solo I don't want to know it kele lo po ange malu ka hikulu ka se la ka se fulu ka kolu man hallelujah e ma kwa ile kala fe ngaya o lo ke sa o malama o le ku amen hallelujah ile maka upusa oria e ka kaunga lo kan o la me no fa ia ka mo fa ka o mari a wo wa e ku fofu a wo wa e mari ku se yo mamlama amen hallelujah Lord, it's time. Amen. Le kai samo mai yaso lea. Amen. Le ngai whaalongo la o kala ia ke oe. Nga whasio kia choose i ka komisia. Amen. E mangkua la samo, a kula se siku. E makuale la veangu e se mea lea. O choose la wanga ngofo ala kuma whasio kila la koua kua. Amen. A whengu e se. Ka koule kau ki ngofo koe ngai. E la se mea whai ngai fuolongu e se. Amen. Hallelujah. Kali, e ma se mea fai ngai kali fa so kingo Yesu. Amen. Hallelujah. Ma ko ka isa la e lua la ko fa mea la. Aisha. Ola ko wanga o la ko ku ola ko fa so ki Aisha. La nga fo ka ngi esa la ko ya. The Gentiles, they don't have a scripture. They don't have a God. Ele sa la ko ku, ele ska ko scripture. Nga isa la e la ko scripture. Ola, ole Torah, ma le Tanakh, man Midrash. Me umanga, aya ka ko, ele ko scripture. La me lenga la ve fu ale fa bisa. Ala ngai la ve. O lo fia choose amen o lo wa o walu fo o lo ke kula fo mas fulo Israel malang sapaki amen hallelujah ya ngalawa ila ve kongula le abomination of desolation le lawa sa wa ka kalmai amen o le ropo o se choose mo ipo o se choose se fake choose amen esa o lo kangol me le o sa me amen la wa sa patari no mai o le lo ma ko mi kristian po o ko ni choose mo ipo o ko ni fake choose le lawa ko fa sanga mai ma ko o liu ko foringa Epe o le lopo o choose lunga ai Gentiles aro. Por me Gentiles lunga choose aro. Lunga ka fanga o ko Gentiles mo kwa malepe mo piko lunga ka fanga choose mo kwa malepe mo vai ro ngene se me ngo bu esa. Esa e lo que foi o ele me o sa mea. Amen. Hallelujah. Hallelujah. E mangingo level au no Gentiles. Amen. Hallelujah. Esa. Langa o le kuli el kako poklama. I el kamalea o little horn. Samo kako poklama na skofila sa ni. O le kako kalangoa I le keisi lenga mafua I lo nga sisi lo uri le Yesu.
o fa masingonga yenga o meinga fa sala le kuwa inga umai fa sala Yesu le ka le 6 trials of Jesus le skofila sa ngile la ka ko kalango amen haleluya la fa mamalama ka ko pokalama ki ko po asori ku nga sori nga kula fongo Yesu le nga mafu inga sisi ka ka Israel Yesu pasa ko Yesu ya ka ko pokalama sa mo ni ya fiasi ka wa mo ska ko kalanga ni ya fiasi ai o pokalama mo le so tofi o ngi misi ya ki ko la ka ko kalanga fa msingonga Yesu amen e ka Israel mal fa msingonga Yesu e ka kaloma o ka ko wa kunga le ka ko aku ka ko lo ke alo mal kusofali nga ka ko mo isa mo ngang ka ko ska mai pa ila le kusofali nga su ko le ka wai pis nga ska ko mai pa ya ka pungilo kusu ka ko mamlama amen po le pis a wai le tol o ka mo isa mo le ai ma se confuse amen ai sa le ka ko mai le sauce literally sauce okay ka ko lo ma me ya sa mo wa ko mu le ka ke muli ya i ka mai seula iki le awari ya amen a o le ola selilo e loka o le la uoki Yesu a o le ola le ilo he loka malanga ba enga Israel le ya la susu ala wali Israel le ya he loka amen haleluya a pe mo fa ku sa mo o he loka le arapi ala practice e juice mon ko sa mo mal malu le Jerusalem ile fa i ku per juice o he loka mo fa o mainga fenga mal malu le amen hallelujah so guess what Samoa me foi la nga lem kwa lucia lu e loka ya Yesu foi kala ya Yesu o mal malu long kama ale fa lo o ka ya loka soli e loka foi kala nga kale fe mal malu long kama ko sa ko ka sasa o maka fuli ma se lau ika ma e loka amen ko fa lo he loka ko sa lo kala so lo for nga kale fe mai e ka lepe nge ya mal malu le le se ma ko ki ko ika he loka amen ya ko loka kwa ba ai po la se me mo nga kale ka nga e mo kwa sisi nga kale amen e ngal pa nga kale loka alu e loka maula lang ska ma moi a wai le fa ka ua ko ka mai a lope ka mai a lope ya Israel ya amen haleluya mo samo ya o ka ko proclama le samo ne se si fa ya chulo on sai mai ta to proclama samo a fa ye se nga ngal na sa pe sa si lo proclama so ba ai la samo amen ai fa longo ko po ku se si lo vai e ma lo lo ke i le lo po le nga pa ia nga ku lo vai amen haleluya ko fa manga ko ke oi ko liu le to fa fe tu na ile mo ni au ko la fo le upenga ile le loko ko sa ale fa mai ko ba vai fa ile su e a oi inga ia ora lo wanga inga ia e o ki ako amen e la ku e alu ya Yesu lo fe lo e me Yesu al mesilenga ele e oki amen wala au mai ai Yesu ela angai ke fa kalikali la ile me se nga ke mafofo ya amen haleluya o ka ko proclama mal timeline 70 weeks of Daniel na umalong ko ku mai Yesu o fa msingonga la rangi ngai mo me umalo ye o fa msingoinga la laki amen o ka ko proclama amen haleluya ya la haleluya le ka ko ba ai ngai oka e sa o la ka ko fe o mo kwai kumu wali la rangi ngai kama ya lope amen wa fe wa i solo kama seu ya kama fa o lima ya Yesu ki nga loko amen o fa longo mai ka o ku me la be ai pero me foi ya sau muku le angal muku sau upu muku le anga sau meno ke fo mi ngaka haleluya preso ngale la bea fa sanga mai umal kal ngol kuspa ia amen sau muku ya or kama ya lope amen samol wo tu muli mal ka ko proclama amen o le skofi de la sau la ka ko kala ngol fa msingongo Yesu fa msingo ka ya fa ma anga fa ka ulang silia Israel kolu fa msingonga Yesu ya Israel kolu fa msingonga ya Roma se kako vavai pe mo ikala Yesu ilia le au abomination ya ile me imosia ya samoro watu kako fa mangia ya le ko ya ko ane se kako proclama ye mo ya leola ila ko umalava o fa pe mai mo proclama o ke le ika ya ko amen hallelujah ko kiki fo yo walua uia ke le kai o ke ai a o moya maku ula ke fongi o makama ula unga me ke le ke ya e lai wa kwai lunga mo nga po fe me pe o ke alu fal ka ele va ku sa mo ke ka ele mo ka ele ai mo ngo fo ai ma lai mai lo pore ko mo o le kai me ka unga lai mai lo pore ko so se mea amen
to se mea alu le kuka fale kuka